Om Swastiastu. Inggih sapunika alit-alit sareng sami dumugi sami becik nggih. Sane mangkin titiang pinake penyuluh bahasa Bali Desa Kukuh Kecamatan Margo, Ibu Setiagung Pramita Dewi SPD jagi nalatarang indek nyurat aksara Bali. Ring Bali ketah wenten aksara salianan saking abjad ring bahasa Indonesia. Nah, abjad punika asa ngantos Z nika wasta abjad ring Indonesia, ring bahasa Indonesia. Nah, aksara Bali taler wenten abjad sane mawasta aksara Wesastra utawi aksara Wianjana. Aksara Wianjana inggih punika aksara sane kaanggen nyurat aksara Bali lumrah. Tegesane ieu jagi nyurat basa Bali lumrah sane durung medaging pengangge akeh nyane aksara Wianjana puniki pelekutus punika 18 sane saking aksara A ngantos aksara Nya sekadi puniki niki mawasta aksara Wianjana. Niki masuk aksara Wianjana aksara A, Na, Ja, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Ma, Pa, Ja, Ya, Nya. Niki akehnya ne pelekutusnya. Sane mangkin sapunapi tata caranya menyurat miring sareng-sareng ngajahin sapunapi tata cara nyurat aksara Bali. Nggih sane mangkin titiang jagi ngebiahang contoh indih tata cara nyurat aksara Bali. Alit-alit nyurat aksara Bali punika nenten dados sekadi puniki sami garis puniki telas nggih. Napi malih alit-alit menyurat aksara Bali kotak-kotak puniki utawi kotak daging pegat niki mewasta aksara pegat. Sapunapi kebawas aksara pegat niki nenten nyambung aksara Bali niki punika harus nyambung kenten nggih sekali puniki tulisannya niki iwang utawi salah niki sane patut alit-alit nulis tengo niki nggih tengan garis niki nyuratnya nenten penuh niki nenten full niki nyuratnya nenten dados nika iwang. Nah niki malih contoh aksara A. Nggih sampunang lali nagingin cecak utawi cari siki anggen nanjak niki ngawasta koma niki patah sareng koma niki aksara sane patut sane nenten gede nggih nenten dados gede aksara niki halus pertengahan buku pertengahan garis ampura tapun nika taler. Nah, aksara puniki, aksara A puniki jarak garis niki sareng samping niki. Nah, niki patah jaraknya nggih. Nah, niki aksara A niki sane paling gede, sapunika niki menengah, niki paling cenik. Nenten dados nulisnya ne patah. Ukurannya niki nenten sekali puniki niki iwang. Dados napi malih alit-alit nulis sekali puniki. Nah niki pasti keiwang niki taler sane sampun dumunan nulisnya sekali puniki maka kenten dadosne iwang tulisnya kinten dados niki sane patut nggih. Nah niki aksara A utawi aksara H. Nah sane mungkin ngiring sakesiki nyurat aksara Bali sane genep nggih. Sane ka pertama aksara A sampunang lali nagingin cari siki pindah ke tanjak utawi koma.
ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Kinya waum daging cari kalih pindah ke titik. Niki a, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Niki mewasta aksara wianjana. Durung pulih pengangge. Niki durung pulih pengangge. Niki aksara Bali lumrah. Anggih wantah asa punika sane presida perantara tiang bawasang tiang ring pertemuan mungkin dumugi alit-alit presida Najagang Budaya Bali untuk nyurat aksara Bali. Anggih sampunang Bali ngelatih nulis aksara Bali ring jero, ring griya, ring pecanggahan soang-soang sareng aji, biang, ibu, bapak, mangde alit-alit presida nyurat aksara Bali sakadiring cuntu sane patut. Ayo wantah asa punika sane presida aturan titiang maka sanangi atur titiang sinep antuk para masanti maka iwang atur tiang menas geng rana pengampura. Om Santi 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 Om.